الحمد لله الحمد لله ذي المجد والثناء والعزة والبقاء والرفعة والعلا والعزمة والكبرياء والصلاة والسلام على رسول محمد المصطفى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وأصحابه ذاكرين الله كثيرا في السراء والضراء وسلم تسليما كثيرا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم. وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا. بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا. کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے. میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے. یا نبی یا نبی مت مشرائی تو اسکن ہے تو روئی انوار. یا نبی یا نبی مت مشرائی تو اسکن ہے تو روئی انوار. فقلد شامت اقبل رأيت اسكن غيت انوار. روئی چوت بعدها سائمت تھیت
گاہ کیا تراوان ماہ رخسار مازاگ چشیماو نظرات تو مازاگ چشیماو نظرات تو اسکن گئی تو روئی انوار ناچیلا آیان ٹاٹ حبیب ناچیلا آیان یاد استے تو دم دم دیدار اسیدی تو ددمی تسباغس ددمی تسباغس گل فل رائی تو اسکن گئی تو روئی انوار یا نبی مت مشرائی تو اسکن گئی تو روئی انوار حمد و ثنا لا تعداد پروردگار عالمین اسکن یم پروردگار عالمین انس در دنیا پد کرت انسان بنائت مسلمان بنائت ایمان ول بنائت اکہ خاص امت مز پد کرن یم امتک تمنا اس کران پیغمبر تہ کاش اس گز بن امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس پر چھ احسان و کرم پروردگار عالمین سند اس پہ ام خطر کہن تہ محنت کریں ام خطر پہ اس کہن تہ مشقت تلیں اس بنائی پروردگارن آقائی دو جہاں نبی مختار جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امتی عزیزان محترم یم میں آیات کریمہ تہ برکن تلاوت کر پار نمبر 5 رکوع نمبر 5 اتھ مز پروردگار عالمین فرماوان ایمان والن کن یا ایھا الذین آمنوا پروردگار عالمین فرماوان با ایمانو اے ایمان والو لوکو اے ایماندارو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تابعداری کریو خدای سن بے کریو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کریو پروردگار سن بے کریو فرما برداری جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانی محترم اخ حدیث مبارک شم یاد پیوان در وقت حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکلٹ صحاب صوبن ہز جماعت مسجد نبی ویس اندر صحابن چھ واز فرماوان صحاب صوبن برحکن چھ درس دیوان امام الانبیاء حبیب کبریاء مدینہ تاجدار مکی سردار حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتے فرمو امام المتقینو توبہ لمن رانی رسول رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم توبہ لمن رانی وتوبہ لمن رانی سعا امام المتقین شفیع المذنبین و فرمو مبارک تمن یمو ایمانن خدای اس پر تو خدای سندس حبیب اس پر رحمتک پیغمبرن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم و فرمو اے من و صحابو مبارک شو اکلٹ تمن یمو میں پر ایمانن وتوبہ لمن رانی سعا ستلج مبارک تمن یمو میں پر ایمانن
اتت چھ صحابہ کبار بھی درز کرو فدا کائنی یا حبیب خدا ایسانی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک لٹکمن مبارک اک لٹکمن مبارک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اے صحابو اکہ لچو تائی مبارک تکیاج تائی وچھون پنو چشمو سید المرسلین تائی وچھون پنو چشمو امام المتقین تائی وچھون پنو چشمو خاتم النبین تائی وچھون پنو چشمو صاحب المہراج اے میانو صحابو تائی چو اکہ لٹ مبارک صحابو کو عرض یا رسول اللہ ایسانی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ست لٹ کمن چھ مبارک اگر اکی لٹ گو اس مبارک ست لٹ کمن چھ مبارک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے میانو صحابو ست لٹ چھ تمن مبارک یمن بوچ متاسطین صحابو ست لٹ چھ تمن مبارک یمون میون دیدار اس کرمتین ست لٹ چھ تمن مبارک یمون میں نش بھئی ین اس وچ مسکین ست لٹ چھ تمن مبارک یمو معجز میں ناسن وچمت کہین اے صحابیو ست لٹ چھ تمن مبارک جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا بندے کے ایمان لایا ہوگا سبحان اللہ اے صحابیو ست لٹ چھ تمن مبارک یمن وچ متاسطین بس تذکر آسک پرت قرآن اس اندر بس تذکر آسک میون پرمت کتابن مز بس میون تعارف آسن وچمت کتابن مز تو قرآن پاک از مز مگر وچمت آسک نبی تمو آست وچمت کین تمو آست میون دیدار کرمت کین مگر کاش اگر تمن پنن اولاد پیہان کنین اگر تمن پنن مال و دولت پیا فنا کرین پت اگر مینش پیاک دیدارس خطرین تی کران برداشت پنن مال اولاد قربان کرن برداشت مگر مینش دیدارس یان ضروری مگر اے میانو صحابو تمو نا آس بوچمت کین تمو چوزنب آسن بوچمت کین تمو آستے موجز مین وچمت کین تمو آستے وین جبرائیل امین علیہ السلام وچمت کین تمو آستے میون دیدار کرمت کین اس لیے تم ین تائی پت باری آئی کرن لکھ تمن آسن تم آستے وقت آخر زمان مگر تد وقت آخر زمان اس مزیم میں امتی آسن تم آسن کرن یاد تم آسن یاد کران کتابن مز تم آسن یاد کرن قرآن پاک اندر بس تعریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے میانو صحابو اس لیے تائی چھو اکی لٹ مبارک تکیازو تائی وچھون دیدن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ست لٹ چھ تمن مبارک یمن بو وچھ متاس کہین عزیزان محترم ست لٹ کمن مبارک ست لٹ چھ ازکن لوکن مبارک اے میانی جوان بائی ست لٹ چھ مبارک ست لٹ چھ ونکن کن وقت کن مسلمانن مبارک عزیزان محترم غور کریوت حدیث پاک اس پر یمی ست لٹ مبارک اس کرن جناب محمد رسول اللہ یمی ست لٹ مبارک اس کرن سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکوتا خوش قسمت مولا سکوتا خوش نصیبہ یہ میں ست مبارک اس کرن نبی پاک تاجی ست مبارک اے میانی امتی تو چک میون امتی مگر عزیزانی محترمین غور شکران یہ حدیث قرآن مد نظر ہوئی چوشنیوان کہ یمس جوانس یت امتس مبارک دیوان جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دیوان تمن جوانن یمو ایمان الخدا است خدا سنس حبیبس پیٹ مگر اس کی جوان اچھی مبارک کران جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مگر سگو سگنی بینی موجہ سن کے اچھی مبارک کران جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سگو سگنی اپجورا سن کے تجھے مبارک کران جناب حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو گستگن رشوت پکھور آسن کے تجھے مبارک کران جناب تاجدار انبیاء ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تو گستگن ظلم کرن مولا سن کے تو گستگن ہمسائز پر ظلم کرن مولا سن کے مگر تجھے کران مبارک جناب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو گستگن آسن اخ ظلم کرن مول کے تو گستگ آسن پور امتی حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تلو چانی خط پر ست لٹ مبارک
وچو صحابی کبارن منز کس عقید اوس صحابن منز کس یقین اوس صحابہ کبارن منز کس اعتقاد اوس حضرت صوبان پہ یاد حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن اکلٹ در درباری محمد رسول اللہ امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم سنیز دربار اسمنز حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرن پدرز کرن فدا کئنی یا رسول اللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنن مازاگانی چشمہ مبارک چشمانی مبارک تو تلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری مبارک تو تلان مازاگ چشمو نظر تراون حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صوبان اسکن امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان میں وش حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے حالت واریا خراب حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم پریشان حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس روی اس پر سٹا غمگین آثار نمودار امام المتقین فرماؤں صلی اللہ علیہ وسلم میں وش حضرت صوبان غمگین میں وش حضرت صوبان پریشان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ صوبان تما کا تکلیف اے صوبان تما چک بیمار اے صوبان تما چی کنی رنگ تکلیف تما چک کنی مصیبت از من مبتلا گمت تما چک بیمار تو کیا جی چک یوتا پریشان چون ظلم کیا جی پریشان چون اس روئے اس پیٹ کیا جی چن مسکراٹ چون روئی کیا چن خوش ای صوبان حضرت صوبان ان کو رارس فدا کئنی یا رسول اللہ ایمانی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چون جدوئی چست بحکن چولیت ایکس رسیتی تاٹھائی بیبا یلی با گر چوز گسان یلی با گر چوز گسان تا چمن کراری ایوان تپان چوز کرنت کر کر زیت کرنت کر کر دیداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یلی کام یہ کھوتر چوز گسان میانی حبیب میں چونتا سکون ایوان میں چونتا قرار ایوان بوشس دفن کرواتی بھی در درباری محمد رسول اللہ اس کے بزرگا اولاد چین وفا کرن مول کے یہ پراپرٹی وفا کرینی کے یہ زمین و زراعت وفا کرینی کے یہ جاب و خشمت وفا کرینی کے یہ دنیا شہرت وفا کرینی کے یہ خاندارن وفا کرینی کے یہ من اولادن خطر ناراض شیعن کران خدای تو خدای سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ من اولاد کرنے وفا کے یہ من اولادن خطر اکائی دو جان چین ناراض کرن خدای چین ناراض کرن اتباع چکن کرن کے خدای سر حکم چکن مانن کے نبی پاکن حکم چکن مانن کے اے جوان اے بزرگ یاتو یہ اولاد وفا کرنے کے یہ مال و دولت وفا کرنے کے وفا کرن ملچی خدای پہ خدای سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخ العالم شیخ نور دین نورانی رحمت اللہ علیہ فرماون توئے موکر مال دا اولاد کرپان ذات حوالی سیو سری اندیش کاسی آزو پایس پتو آزو پایس پتو شیخ العالم شیخ نور دین نورانی رحمت اللہ تے فرماوان اے نانو مریدو اے مسلمانوں مت کرتن اولادن خطر پراپرٹی بناوان چک اولاد چک بناوان مگر ناراشین کرن غلط دولت چک استعمال کرن دولت استعمال کری چین ناراض کرن خدا تو خدا سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر یم کرنے وفا کے وفا کرن مولی چی سچی ذات پاک حضرت اللہ وفا کرن مولی چی سچی حضرت محمد رسول اللہ عرض و سس کران حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان ٹاٹائی بیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کنی کامی خودر چوز گسن میں چونتا سکون ہوئیوان پنل اولاد المزبیت چمل سکون ہوئیوان پنس گرس مزبیت چمل سکون ہوئیوان میانی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماوتے بچوز دو چان جدوئی کن سولیت کے بکیا کر کچھ وفادار صحابی کچھ ونان وچھ نبی پاکن ان یار کچھ ونان
عزیزانی محترم حضرت صحابان کو بیانس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کورس کی کتھی مصیبت از من تروس کی کتھی ٹاٹے بیبا غمگین کورس کتھی یل پروردگار عالمین تئی جنت کریواتا تئی دیو پروردگار عالمین تھد کو تو جنت تو جنت اس اعلی تو جنت اس سٹا تھود میانی حبیبا مگر اس گناہگارن آج سو جنت کے اس گناہگارن کرنے سو خدا سو جنت عطا کے یو جنت تئی کریواتا مگر میانی حبیبا پریشان کورس ایک کتھی میانی حبیبا غمگین کم چیزن کورس بوز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تی پروردگار عالمین جنت کرو نصیب یل تو یت جنت از من تو جائے آسی میانی حبیبا سو جنت اس اعلی میانی حبیبا سو جنت اس تھد کھوتود سو جنت اس افضل مگر میانی حبیبا یل پروردگار عالمین استی کر جنت عطا مگر میانی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کرس ام چیزن مگر تا جنتس کیا شوق تا جنتس کیا شوق تا جنتس مز کیا مزی یا جنتس مز چون دیدار آسنکین یا جنتس مز سب روکن آسونکین یا جنتس مز اس چون دیدار کرونکین تا جنتس چون ٹاٹے بیبا مز کے یا جنتس مز چون دیدار بنین اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحابان تو اس کا توئی پریشان ہے صحابان توئی چکا سے یوتا غمگین فرموک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احناز بک چورس امی چیزن غمگین کے یل پروردگار اس جنت عطا کرے تحت مز اس بن چون دیدار تحت جنتس مز بن چون دیدار اس کا چھارو تو یا رسول اللہ اچھنے کن چون جدوئی برداشت کرت کیا یا دنیا اس پر چنے کن برداشت کرت مگر اقباز منز کتے کو برداشت کرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچو صحابہ کچھ ونن وچو محبت کچھ ونن وچو اطاعت رسول اللہ کچھ ونن ایم کت کور غمگین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تی نبی پاک اترو پنن سری مبارک بون کن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترو مازا کی چشمانی مبارک بون کن پروردگاری عالمین انسوس حضرت جبریل امین علیہ السلام اسحدیوں ہوئی پار نمبر 5 رکو نمبر 6 قرآن کریم بیان کرن ومن یطیع اللہ والرسول جبریل آوہیت ڈاٹے بیبا صلی اللہ علیہ وسلم خدا چی حکم کران پروردگار چی فرماوان یس خدا سن اتباع کر یس خدا سن مانی تزانی بیس اتباعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کری یس رسول کریم انہوں فرما بردار بنی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یمن یون حشر آسی یم خدا سن حکم مانن نبی پاکن اس فرما برداری کرن ٹاٹ حبیب خدا چی فرماون تیم وطن قیام تک دو انبیاء کرامن سید شہدان سید صالحین سید یعنی یمن تم سید محبت آسی تیم وطن تم سید اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار چی فرماون حضرت صحابان رضی اللہ تعالی عنہ اگر تسید محبت چو قیام تک دو وطی چیسی امام المتقین فرمائے صحابان مبارک چی اگر تم سید محبت چی خدا سن رضا خاطر اگر تم سید عقید چی رب سن رضا خاطر یلی وقت قیام تک دو میں سید یس یمی سید محبت آئیسی سوت قیام تک دو تمی سید سبحان اللہ پروردگار عالمین تل استے روز محشر کے دو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن سائستا عزیزانی محترم قرآن کریم آیات کریمہ پہ ہم یاد قرآن کریم اندر ارشاد فرماوان ذات باقی حضرت اللہ جل شانہ پار نمبر زتو رکو نمبر ز اوجمز فرماوان پروردگار و میاس اللہ برسولہ فقد ظل ظلالا مبینا پروردگار عالمین فرماوان جست حکم مانی خدا سن جست اتباع کرے جست فرما برداری کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے گمراہی اندر مگر یہ نظر چگسان عام نظر چتراوان اس پنن سماج اس کن پنن گرن کن پنن نوجوانن کن مگر سانیو گرو منشو نبی پاکن ہم طریق درامت
سنس سماجس من نبی پاکن طریق درامت عزیزان محترم یم جوان دنیا پر نافرمانی کر یم مسلمان نافرمانی کر یم زن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سندن سنتن نفرت کر یم زن حضور علیہ السلام اتباع کرنے کی قرآن مجید بیان کران یوم تقلب قرآن پاک اندر پروردگار عالمین فرمان پار نمبر 2 رکو نمبر 5 اتمنز فرمان پروردگار عالمین بیس چاہی یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اتعنا اللہ واتانا الرسولا پروردگار عالمین فرماوان یم زن یا دنیا پر نافرمانی کر یم یا دنیا یم شخصن یا دنیا پر خدا استن حکم مونکین بیمون جناب رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم کین یاد دیو صدوح کریو یاد یوم تقلب وجوہم فی النار یم خدا استن نافرمانی کر یم پروردگار سن حکم مونکے بیمون جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم قرآن کریم اس اندر فرماون پروردگار عالمین یم ین جہنم کس نارس اندر بت کھکڑی تراون مگر یم دپن یقولون یا لیتنا اتانا اللہ واتانا الرسولا یم جہنم اس اندر بت کھکڑی تراون یم لوگ دپن پروردگار عالمین کاش اگر اس خدا اس حکم مانو یہ کرائے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب دے کامیاب مگر اس کرنا فرمانی خدا اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مگر عجب جوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نافرمان اشکور نبی پاک نافرمان عزیزانی محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتا نفرت کران عجب جوان حضور علیہ السلام سندن تمام سنتا نفرت کران حضور علیہ السلام یم سنت چھے امام المتقین خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم شخصن میون اک سنت زند کر تمی چو 7 شہیدن ثواب ازوک جوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنتن انکار کران پرون شگرس پت سگریٹن پت چرسس پت شرابس پت زارس پت تاسس پت اور اسی جوان چو گمراہ جوان گمت امچنی یاد کہ پروردگار عالمین کیا چل قرآن کریم اس اندر فرمومت ایکس نافرمان اس خطر کس نافرمان بین خدا سندس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ون کے نک جوان چو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سندن سنت انکار کران یل نکاح چو زاسان تات مزد چو شیطان اس دعوت دیوان شیطان اس سال کران نبی پاکا نیون سنت نبی پاکا سندن سنتن چو گرز من چھٹی کران امن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتن چو رخصت کران اور شیطان چو دعوت دیوان 4-5 دون کو بس شیطان سن تمام طریقات پت پانس مز اپناوی مگر امشن یہ پتا کہ حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ فرماوان نافرمان اس متعلق نافرمان افسوس کیا آبان تاتیو دبغم زاسکت کتوی گناہ پننی تاتی پان ماران گناہ پننی تاتی پان ماران تاتیو دبغم زاسکت کتوی عزیزان محترم یس فرما برداری کر خدا سے یس سنت کر پنیس گرس یس سنتن پر عمل کری سوی گو اتباعی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوی گو اطاعت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ یس جوان نبی پاکن ان سنت پنیس زندگی مز اینی انشاءاللہ یہ کامیاب یہ گوز غور کرن کہ میون ٹوٹ حبیب کت کنیوس کھوان میون حبیب کت کنیو شنگان میون حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کت کن کر نکاح میون حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کت کنیوس بازارس مز نیران میون حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کت کنیوس رت کامی کران اد انشاءاللہ الرحمن علم سنت پنس گرس مز اینی پانس من سنت زندہ کری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یہ کامیاب فرماوان روز قیامت دہ اس میں یہ زیادہ نزدیک سبحان اللہ
توئی کرم قرآن مجید آیات کریمہ تلاوت قرآن فرماون یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے با ایمانو، اے قرآن پڑھن والو، اے مسلمانو، قرآن مجید حکم چھو اک کریو خدا سن حکمس پر کریو عمل، بے کریو طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل۔ عزیزانی محترم اقوا کا پیومیات امام الانبیاء حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز فرماوان مسجد نبی وسمن پنن صحابہ کبارن جمعوک دو آسان، جمعہ کس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز فرماوان اتے صحابہ کبار بوزان، ات مجلس منز گو اخ شخص کھڑا عرض کرن فدا کئنی یا رسول خدا، اتے عرض کرن مشکات شریف جو حدیث پاک بیان کران، مشکات شریف جو صفحہ نمبر یہ 576 اتے مشکات شریف کی حدیث پاک بخاری شریف اندر پیچھے حدیث پاک اتے عرض کرن یہ شخص الک المال وجال عیال فدع لنا، اتے شخص عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نبیب سون مال گو برباد، سون بچ مود فاقی سانی حبیبا سانی قدر کرتو توی دعا تاکہ اللہ تعالیٰ کرا بارش نازل تاکہ تون دا گسا پروردگاری عالمین سنس بارگاز منز قبول، پروردگاری عالمین کرا رحمتی باران نازل۔ سبحان اللہ، امام المتقین سند دعا تو پروردگاری عالمین نہ اجابت کرن، امام المتقین خادم النبین تاجداری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تل پن دست مبارک تود اجائی کرک دعایام کرک سبحان اللہ، دعا مقلوب کرت مسجد شریف ازمز جام نبر درائی تام کر پروردگاری عالمین الرحمت باران نازل۔ سبحان اللہ، امام المتقین خادم النبین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم ایکن پنس حجرائی مبارکستان تی وحدت کین یوتا سرود پیوان فرماوان حتی مویے مبارک تی گو برش سید۔ عزیزانی محترم امام المتقین خاتم النبین انکر دعا تا مقلوب کرت پروردگاری عالمین انترو رحمت باران، فرماون صحابہ کبار ایک نپت گھر تی ویتی تیوتا رحمت باران کر پروردگاری عالمین آسمان پیٹ زمین اس پیٹ نازل۔ عزیزانی محترم حتی روایت اس اندرش فرماوان ایکس ہفتس گئین بارش بند کین، مگر چوا پتا ہفتس روز برابر بارش پیوان، خدا بندی کریم دیت بارش حکم رودنس دیت لکم، بارش دیت پروردگاری عالمین لکم اے بارش یوند حکم ست یوند دعا ست سب دے یک نازل زمین اس پیٹ، توی دعا توی دعا اس پیار، توی دعا اس کر انتظار یام، دعا کری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتگا سک بند۔ سبحان اللہ، پہ جمعک موقع من وعدازن فرماوان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اے میانی حبیب ایسا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سانی خطر کرتا ون بے دعا یہ رحمتی باران گسا ون بند یوتا رودس پیو نو ضرورت یوتا پیو، مگر سبحان اللہ امام المتقین دعا کران پروردگاری عالمین اجابت کران۔ اک عاشق فرمان اعلی حضرت فرماوان اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اعلی حضرت تعریف کران نبی پاک نیندس دعاس، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑے ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلے دعائے محمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یام دعا کرو تا مقلوب کرت آفتاب سب دو نمودار، آفتاب کر پروردگار روشن دی بارش گئی بند،
اتت ننان کہ بارش تہ کران اتباع محمد رسول اللہ، بارش تہ کر اطاعت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کی جوان ام بارش تہ مون حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کی جوان ژٕ چھُکھ نہٕ أمِس نبی پاکن حکم مانن کے، اس کی امتی ونن والے ژٕ چھُکھ أمِس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن سنتن نش دور روزان، مگر خیال کر کہ بارش تہ پیو حکم مانن، بارش تہ کر فرما برداری اطاعت حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یاد چھم پیوان حضور تاجدار انبیاء امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سندس دربارس مز آو اخ عرب اخ، اتے کورنس عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میانہ حبیب میں پڑھناو کلمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھناوک یہ کلمہ، پت کورنس عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو تو کم معجز، کلمہ پڑھت ونس میں ہاو تو معجز۔ امام المتقین شفیع المذنبین صاحب المہراج صلی اللہ علیہ وسلم فرموک کس معجز گسی ژے، کس معجز چھُکھ ژٕ یژھان وٕچھُن؟ امی عرب کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتیک چھُ کُل یہوے گژھِ یُن زمین ژٹان ژٹان مےٚ نِش، یہوے کُل گژھِ یُن۔ اتے عزیزان محترم ایم سائلن کوٚر بے سوال ٹاٹھے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کانٛہہ معجزہ تہٕ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کس معجزُک یژھان ژٕ وٕچھُن؟ ام سائلن ام عالم کوٚر عرض یا رسول اللہ کانٛہہ معجزہ آیو مےٚ گژھِ ہا یقین، ٹاٹھے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوتیک چھُ یہِ کُل یہ گژھِ یُن ژےٚ نِش زمین ژٹان ژٹان۔ تہٕ امام المتقین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ اے شخص نیر ہتھ کُلِس نِش گژھ، أمِس کُلِس ون پنُس آلو چھُے دِوان محمد رسول اللہ، بلاوان چھُ امام المتقین۔ یہ شخص گو کُلِس نِش۔ عزیزان محترم تُہۍ وٕچھِو معجزہ کیا ہو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اتے یہ شخص گو امت کُلِس نِش، کُلِس وونُن اے کُل آلو چھُے کران محمدی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماوان کُل آو زمین ژٹان ژٹان، کُل آو زمین پراٹان پراٹان، در درباری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتے کُل کر سلام فقالت السلام علیک یا رسول اللہ، کُل تہ چھ نبی پاکن پہ سلام پران، مگر أزکہِ جوانس چھنہ فرصتی، أزکِس بزرگس چھنہ فرصتی، اگر سلام آسہِ پرٕنۍ، اگر سلام یژھو مسجد پاکس منٛز پرٕنۍ، اگر سلام پرو سلام سانن سلام پرنن تہ ونن نسا یہ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ، یہ چھُ شرک، یہ چھُ بدعت، یہ چھُ معاذ اللہ غلط، مگر کُل چھُ کران سلام سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ عربی ووتُس، یہ شخص ووت عرض کرن یا رسول اللہ، فقال الاعرابی حسبی حسبی، امی عربی وون یا رسول اللہ میں چھُ یُتُے کٲفی، میں چھُ یُتُے کٲفی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمویت کُلِس ارجعی، واپس گژھے کُل، فرجعت کُل گو بے پننہِ جایہِ واپس، اتے یہ عرب ووتُس عرض کرنس یا رسول اللہ ٹاٹھے حبیبا میون زو تہ فدا، میون چشمن گاش فدا، اے میانہ حبیب میں دت موقع بہ کرا چانن پائے مبارکن بوس، دپان یہ گو نزدیک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دتُکھ اجازت، تو یہ عرب گو ام دت پائے مبارکن بوس، یہ حظ نا ییٚمہِ سٕنٛز اتباع چھ کران کنہِ تہِ کُلہِ تہِ۔ ابو جہل آو در درباری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتے ییٚلہِ دربارس منٛز ژاو اتے ووننس اے محمد رسول اللہ تیٚلہِ انے بہٕ ایمان ییٚلہِ مےٚ ژٕ یہِ ووٚنکھ میٲنِس اتھس منٛز کیاہ چھُ۔ ابو جہلن تُج نیبرٕ کنۍ کٔنۍ یہ تھوٕنۍ اتھس کٮ۪تھ، معلوم آو کرن نبی پاکن نش میٲنِس اتھس منٛز کیاہ چھُ، جاہلانہ سوال کوٚرُن در درباری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام المتقینس کوٚرُن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمس ووٚنُن اے میانہِ اے محمد رسول اللہ تیٚلہِ مانتھ ژٕ پیغمبر با، تیٚلہِ مانتھ ژٕ بہٕ غٲب زانن وول،
تیل مانت بہ شفیع المذنبین اگر ژٕ ونکھ میٲنِس اتھس کیٛاہ چھُ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھ روحانیت کیو چشمے مبارکو سۭتۍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھ نور چو چشمے مبارکو سۭتۍ اتے نظر ترٲوُکھ اتے فرموے گئے ابو جہل چٲنِس اتھس کیٛاہ چھِ کٔنۍ ابو جہلن مُژرو اتھ پنُن کنہِ منٛز درٛاے آواز الصلاۃ والسلام علیکَ یا رسول اللہ ابو جہل گوٚو پریشان ابو جہلن اوٚن نہٕ تمہِ پتہٕ کُن تہِ ایمان عرض اوسُس کران کہ کنٮ۪ن تہِ چھِ پتہ سید المرسلین کیٛاہ چھُ نباتاتن تہِ چھِ پتہ شفیع المذنبین کیٛاہ چھُ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان محترم کہ جوانس پزِ نبی پاکن صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرٕنۍ نبی پاکن ہٕنٛز سنت پننہِ زندگی منٛز انٕنۍ عرض اوسُس کران کہ أکِس وقتس اکہِ ساتہٕ ٲسۍ واز فرماوان جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واز فرماوان گٔے امام المتقین خاتم النبی شفیع المذنبین چھِ واز فرماوان اتے وچھکھ أکِس صحابی سۄنہٕ سٕنٛز وٲج لٲگِتھ آز چھُ رٮ۪واج بنومُت آز چھُ سون بچہِ کرنہِ تیُت کال نِکہٕے خاندری کرنہِ یوٗت کال نہٕ سۄنہٕ سٕنٛز 10-15 واجہِ اننس کھووٕرِ یوٗت کال نہٕ سۄنہٕ سٕنٛز 5-10 واجہِ آسنس لٲگِتھ آز چھُ یہِ رٮ۪واج بنومُت بنیومُت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھُ واز فرماوان أکِس صحابیَس کُن پیٚیَکھ نظر أمِس وٕچھُکھ سۄنہٕ سٕنٛز وٲج لٲگِتھ امام المتقیٖنو فرمو اے صحابیو تۄہہِ منٛز کُس چھُ یژھان پننٮ۪ن اتھن پننِس اتھس نار لاگُن صحابیو کٔر ژھۄپہٕ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمو بُلو یہِ صحابی أمِس سۄنہٕ سٕنٛز وٲج آسان لٲگِتھ اتے فرمووُکھ اے صحابی سۄن چھُ مردس پٮ۪ٹھ حرام یُس سۄنہٕ سٕنٛز وٲج ژھٕنِو ترٲیِتھ تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُ حرام تُہۍ مہٕ لٲگِو یہِ کینٛہہ سون بچہِ کری نہٕ تیُت کال خاندر سون بچہِ گژھی نہٕ تیُت کال ہووُر یوٗت کال نہٕ أزکِس جوانس سۄنہٕ سٕنٛز واجہِ 5 چھِ آسان مگر مردس پٮ۪ٹھ چھُ حرام سۄن لاگُن ییٚلہِ أمۍ صحابین أمۍ صاحب صٲبن بوٗز مردس پٮ۪ٹھ چھُ سۄن لاگُن حرام یتھ چیٖزس منع کوٚر نبی پاکن سُہ چیٖز لاگنہٕ بہٕ کِہیٖنۍ أمۍ تُج یہِ سۄنہٕ سٕنٛز وٲج تہٕ ژھٕنِن ترٲیِتھ اکھ شخصا اکھ آوُس دوٚپنس اے نبی پاکن ہٕنٛدۍ یارٕ صلی اللہ علیہ اے نبی پاکن ہٕنٛدۍ یارٕ ژٕ کر کٲم یہِ سۄنہٕ سٕنٛز وٲج کیٛازِ ژھٕنکھ ژٕ دٲرِتھ ژٕ کیٛازِ کرکھ پانس نۄقصان یُس سۄنہٕ سٕنٛز وٲج کُن ژٕ مشکات شریف چھُ گواہ صفحہ نمبر 368 فرماوان قال واللہ لا او خذوا ابدا وقد ترح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ ووتُس یہ صاحب سو ووتُس اتے فرمو گئے جوان خدائے سن قسم یتھ چیٖزس منع کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سُہ چیٖز لاگا بہٕ پانس نہ لاگ بہٕ سُہ پانس یتھ چیٖزس منع آسہِ کوٚرمُت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمو نہ لاگ بہٕ یہِ پانس تہٕ نہ کٕنہٕ بہٕ یہِ بہرحال نہ کٕنہٕ بہٕ نہ لاگہٕ بہٕ یہِ پانس تِکیٛازِ اتھ کوٚر منع جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو وٕچھو صاحب صٲبو کِتھ کٔنۍ مون جناب نبی پاکن ہُنٛد صاحب صٲبو کِتھ کٔنۍ کٔر عمل جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدٮ۪ن طریقاتن پٮ۪ٹھ تِم سپدے کامیاب عزیزان محترم اکھ واقعہ پیوٚم یاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوس نماز عصر پٔرمٕژ نمازِ دِگر اوسُکھ مۄکلومُت پٔرِتھ امام المتقین خاتم النبی شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تھٔکۍمٕتۍ آرامٕچ ٲسٕکھ ضروٗرت اتہِ وٕچھُکھ تشریف انان حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرموے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ بہٕ چھُس یژھان آرام کرُن اے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ تُہۍ تھٲیِو تشریف بہٕ تراو تُہنزِ کۄچھِ منٛز آرام مگر قربان گوٚژھ گژھُن اتھ کۄچھِ پٮ۪ٹھ یتھ کۄچھِ منٛز آرام ترایہِ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر یِہنزِ کۄچھِ منٛز آرام ترایہِ جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان محترم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اوس نماز عصر پرنے اتے حضرت علی المرتضیٰ ہن کوٚر دلس منٛز خیال اگر بہٕ نبی پاکن فرماو مےٚ چھِ یا رسول اللہ نماز پرنے امام المتقین فرمائے اے علی گۄڈنٮ۪تھ پر نماز خبر بدل کانٛہہ صحابہ ما یی تِہنٛزٕے کۄچھ کر نبی پاک منتخب تہٕ تتھ منٛز کرن آرام بہٕ گژھٕ امہِ ثواب نِش محروم عزیزان محترم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرمو فدا کائنی یا حبیب خدا اے میانہِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میون جان حٲضر میون پان تۄہہِ حٲضر تہٕ تشریف تھوُن تہٕ آرام کوٚر آرام فرمو کۄچھِ منٛز حضرت علی المرتضیٰ سٕنٛز کۄچھِ منٛز ترٛوو سرِ مُبارک جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
اتے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ فرماون میانہ کچھ من سراج منیر میانہ کچھ من روئے والضحا میانہ کچھ من جناب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اتھ من حضرت علی المرتضی فرماوان کہ اے پروردگار عالمینہ مے گئی نماز عصر قضا یہ نماز عصر روز میں پڑھنے یعنی سہ نماز یت نماز متعلق قرآن مجید تاکید کران سوئی نماز گئی میں قضا عزیزان محترم اکی نماز قضا کرنے سے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ غمگین گسان علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ غمگین گسان چشمہ مبارکن اوشی جوئی لگان یہ اوش پیوان از روئے محمد رسول اللہ نبی پاکہ نے دس روئے مبارکس پر یہ اوش بسان تو حضرت علی المرتضی اندر کن یہی سوچان پروردگارہ میں گئی نماز عصر قضا ازوک جوان چو ساس بزائی نماز قضا کران یس محبان علی المرتضی چھ سمجھان پنس پانس سچ کران ساس بزائی نماز قضا ازوک جوان نماز قضا کران مگر تو تین ٹس مز گسان تو تین دلس مز خیال گسان تو چست احساس گسان میں نماز قضا گئی مگر علی المرتضی حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی اخ نماز قضا گسان یت متعلق قرآن مجید تاکید کران پار نمبرز اتمز پروردگار عالمین سورہ بقرہ آیات مز فرمان حافظو علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین اے میانو بندو درمیانی نماز نزو کرن حفاظت درمیانی نماز گئی نماز عصر پانچن وقتن درمیان یہ چیوان نماز سچ نماز عصر یوان حضرت علی المرتضی گئی غمگین پریشان گئی پروردگارا میں چی نماز عصر پڑھنے چشمانی مبارکن لجوئی کہ اوش پیو نبی پاکا نیدس روئے مبارکس پیش نبی پاک گئی بیدار اتی فرمو کہ علی المرتضی تی کیا چھو ودان علی المرتضی سے کیا چھو غمگین حضرت علی المرتضی نے فرمو ٹاٹے بی با آفتاب سب دو غروب میں چھ نماز عصر پڑھنے نماز عصر گیم قضا امام المتقین خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم چشمانی مبارک کھلے حضور علیہ السلام تلپن دست مبارک تھود اتے کرک دعا اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردو علیہ الشمس نبی پاک کو کرتا پروردگاری عالمین اسکن اے پروردگاری عالمینہ اے شان بڑی خدایا علی المرتضی اسی کران اخچون اطاعت بھی کران اطاعت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اے پروردگارا آفتاب انن پنی جائے بے واپس حضرت علی المرتضی پڑھا نماز عصر سبحان اللہ عزیزان محترم خدای سنز اطاعت چھ نبی سنز اطاعت نبی پاکن اطاعت چھ خدای سنز اطاعت عزیزان محترم یل آفتاب لو سمچو یل آفتاب غروب چھو سپدن یہ آفتاب چھو تراون پروردگاری عالمین سنس دربارس من سجدہ یل آفتاب کھسن چھو تم ساتھ چھو تراون سجدہ حتیٰ کہ آفتاب اس غروب سپدیومت آفتاب ما ایسا سجدہ کرن پروردگاری عالمین سنس دربارس من یا پوری کر نبی پاکو دعا نماز شام وقت چھو نزدیک تے امام المتقینوں کر دعا خدایان فرمو اے آفتاب نیر پن شوئی گس واپس اے آفتاب پنی شوئی گس بے واپس پیون حبیب چوئی دعا کران کہ پنی شوئی گس بے واپس اے آفتاب حضرت علی المرتضی پڑھی نماز فرماون حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ نبی پاکن ترائی دست مبارک بون نبی پاکو مغلوں دعا کرت واللہ آفتابا پنی شوئی بے واپس تمہیں پڑھ نماز عصر سبحان اللہ مگر صحیح عاشق فرماوان ڈوبا سورج کو پلٹانا سب کی بس کی بات نہیں کنکریوں کو کلمہ پڑھانا سب کی بس کی بات نہیں عزیزان محترم قرآن کریم چ آیات کر میں تلاوت ہے با ایمانو اک کریو نبی پاک اک کریو خدای سن اطاعت بھی کریو اطاعت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وچو حضرت علی المرتضی کر نبی پاک نس اطاعت صحابہ کر نبی پاک نس اطاعت تمام زرزراتن کر صحابہ نس اطاعت عزیزان محترم وچو علی المرتضی سس نماز پڑھنے
کہ نبی پاکن ہندس اطاعت اندر کر نماز قضا مگر پروردگار عالمین سز بے آفتہ واپس پنہ شاید علی المرتضیٰ پر نماز ازکیو جوانو تیل چھو تہ کامیاب عزیزانی محترم تیل چھو ساری کامیاب یل سانن گرن مز اطاعت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یل سنس گرس مز اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سنس خاندرس مز اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سنس وتنس بیانس کھنس چنس مز اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنو خدایس تہ نبی سید انشاءاللہ ساری کائنات بن سن توئی فرماوان اک عاشق کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جان چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں بکر دعا پروردگاری عالمین اس کنے پروردگارا سانن گناہن کر مغفرت سانن مشکلاتن کر آسان سانن عرضین کر دسکت سانن حاجات سن حاجات کر روا اے پروردگارا پور امت دے پنن فرما برداری نبی پاکن فرما برداری نبی پاکن سنتن پر عمل کرنک توفیق پروردگارا بیمارن شفا ہسپتال مزیم بیمار تمن شفا گرن مزیم بیمار تمن شفا مریضن شفا علیلن شفا یم لا علاج بیمار تمن شفا کوری مالن پرد پوشی عیال بارن مستی رزق عطا وما علینا الا البلاغ المبین ربنا تقبل منا انک انت السمیع جزاک اللہ ون تی بوزان کیسٹ نمبر 10 کیسٹک موضوع اوس اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولی بوزو مولانا صاحب نو کیسٹ کی جھلک کیسٹ نمبر 10 کیسٹک موضوع چھ میلاد منانا کس کی سنت ہے ولی بوزو امیک جھلک عزیزان محترم ثابت چھ سپدان یہ خوشی منو آسمان کیوں ملائکوں تی یہ خوشی منو زمین کیوں ملائکوں تی یہ خوشی منو حیوانات ہوتی یہ خوشی منو جمادات ہوتی یہ خوشی منو نباتات ہوتی یہ خوشی منو جبرائیل علیہ السلام انتی یہ خوشی منو پان پروردگار عالمین انتی عزیزان محترم یم ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام در دنیا پید کر اور بیکرن حضرت حوا علیہ السلام پید اتے فرمون پروردگار عالمین فرمو اے فرشتو سجد کریو آدم علیہ السلام رب العالمین اندیو تمام ملائکن حکم اے ملائکو سجد ترائیو حضرت آدم علیہ السلام سری ملکوت کریو سجد حضرت آدم علیہ السلام عزیزان محترم تمام ملائک چھ حضرت آدم علیہ السلام سجد کران عزیزان محترم یہ منزگو کے کالا پروردگار عالمین اندیت حکم حضرت آدم علیہ السلام است حضرت حوا علیہ السلام اس گو جنت منصب قرآن مجید اس اندر چی بیان سورہ بقرہ اندر گوڑ نشپار اندر چی پروردگار عالمین یہ فرماوان رب العالمین اندیت حکم اے حوا اے آدم علیہ السلام جنت مزنیریوں نبر دنیا اس پیٹ فرماوان آدم علیہ السلام تیاو نبر کرنا حوا علیہ السلام تیائی نبر کرنا فرماوان ترن حتن ورین گیک پانوان جدوئی ترن حتن ورین رودک پانوان دورر ترن حتن ورین سمکین آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام پانوانی کیا عزیزانی محترم آدم علیہ السلام جترن حتن ورین ودان آدم علیہ السلام جترن حتن ورین زارو زارو ودان مگر کچن غلطی پر کس غلطی آگ غلطی گیا جنتس من گوک سہوا مگر ماتر حد بری سب دے آدم علیہ السلام اس پہ یاد اے خدای وسیل میں محمد الرسول اللہ آدم علیہ السلام اس پہ یاد اور یاد پیمان پیمان کرن التجا خدای سے خدای اعظم وسیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتے توبہ قبول ترن حتن ورین اس ودان عاشق فرماوان حض آدمن پت کوتا کر سپود ادامن تمیس حض آدمن پت کوتا کر سپود ادامن تمیس تور مال جی پت نجاتس فاکودا بس چانسیت ترن حتن ورین وہ حضرت آدم علیہ السلام اکیس گناہ سپٹ اے خدای میں گو گناہ از کے مسلمانا آدم علیہ السلام از گوہ کوئی سب چند از منزگوہ کا کوئی سب ترن حتن ورین وہ دکھ اگر ای مسلمان تو کوئی تا گناہ چکران تو کوئی تا غلطی چکران
مگر عزیزان محترم غلطی کرت گناہ کرت چھنی توت احساس گژھان کی حضرت آدم علیہ السلام گو جنتس مز اکوئی سب اکوئی غلطی تترن ہتن ورین اس ودان تیوتا ودک فرماوان آدم علیہ السلام نوش اوس گژھان زمین اس پر جمع پتہ ٲسۍ یوان تمام جانور اوس چنہِ پتہ ٲسۍ جانور پانہٕ ؤنۍ گفتگو کران اتھ آبس کوٗتاہ مزٕ اتھ تریشہِ کوٗتاہ مزٕ اسہِ چھُنہٕ تیُتھ مزے لوگمُت کُنہِ تریشہِ منٛز یوٗتاہ اتھ منٛز لوگ یوٗتاہ حضرت آدم علیہ السلام سٕنٛدِس اوشس منٛز تِمن مزٕ لوگ پتہٕ ٲسۍ حضرت آدم علیہ السلام یُس ودان اوس فرماوان اتھ اوس بنان اکھ دٔریاو اکھ پتہٕ ٲسۍ جانور یہِ آب چٮ۪وان پتہٕ ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ گفتگو کران جانور کہ آز لوگ اس تریشہِ منٛز مزٕ اسہِ چھُنہٕ زانٛہہ تہِ یُتھ مزٕ آمُت تریشہِ کیسٹ نمبر چھُ 291 کیسٹُک موضوع چھُ میلاد منانا کس کی سنت ہے عزیزان محترم گوٚو نتیجہ چھُ نیران ثٲبت چھُ سپدان آدم علیہ الصلوۃ والسلام تہِ چھُ میلاد مناوان عزیزان محترم پیغمبرو منٛز اکھ پیغمبرا بیاکھ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ السلام نے ہم کعبہ شریف تعمیر ہیوت کرن ادے فرمون حضرت اسماعیل علیہ السلام گبریا کعبہ شریف دیوار چھ سپدان ہیور ہیور گبریا میں دست مبارک چھ ون کعبس پلن کین دیوارن پلن کین اے گبر السا کن شاین بڑ کن ستوا تل کن بکھتا ات پٹ پت کرا کعبہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمو پنس اولادس حضرت اسماعیل علیہ السلام اے گبر تلسا کن بڑ ات پٹ کھسا بہ کرا کعبہ شریف تعمیر عزیزان محترم حضرت اسماعیل علیہ السلام دراو کن ژھارن خاطر یام کن ژھارن خاطر دا حضرت اسماعیل علیہ السلام پروردگار عالمین دتکم جبریلس یا جبریل امین علیہ السلام اچھ زکن جنت مز کج مز نبر تم سات آدم علیہ السلام جنت مز نبر کون تم سات کج تمس سیت زکن جنت مز نبر یا جبریل اسماعیل علیہ السلام چھ ژھاران کن نیر تمس دت دنوئی کن اور تم چی فلانی شاہی دفن تم کنز زمینس من تم کر نبر تم دی حضرت اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کن ژھاران کہ جبریل امین علیہ السلام فرمو کیا اسماعیل کیا چھو ژھاران تمو فرمو حضرت بہ چھس ژھاران کن حضرت اسماعیل علیہ السلام یا فرمو بہ چھس ژھاران کن حضرت جبریل امین علیہ السلام کج زمین مز کن فرمو کم دنوئی کن نیو کعبہ شریف کس سینس مز کیسٹ نمبر چھو 291 کیسٹک موضوع چھو میلاد منانا کس کی سنت ہے کہ بھی ہو میری کہ بھی ہو میری سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ ندامت ہے گناہوں پر مگر نازا ہوں قسمت پر ندامت ہے گناہوں پر مگر نازا ہوں قسمت پر میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ دنیا کی مجھے خواہش نہ عقبا کی تمنا ہے نہ دنیا کی
مجھے خواہش نہ عقبا کی تمنا ہے، مجھے اپنا بنا لیجئے خدا را یا رسول اللہ، مجھے اپنا بنا لیجئے خدا را یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے بس جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔